Manje bemedela iqupha nje kule yanto ubalekelani ngamele ishaye ikhahlele le yanto awu nayo uyangicasula nje naye lo bemele ishaye khunyeke kuthiwa isilahle phansi ngequpha kafune kwama nje kokuthibela empunzi uthibela nasambambe ngani lo mfana angithi uthibela ihlale zenza ishinga liyathi befuna bonke bami ukuthi bekubhaxe nje bebengekho lo mcimbi ubethunyw Manqele wamfana ngutshele mina Uyingenza ukuthi usho njalo wele Mchunu. Mina mfisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi ucabangani-ke ngalento esho-ke ngoba welewele wey'ngane wethu ukuthi-ke le nsizwa ibithunywa uManqele uThibela bekumele-ke ededele isibhakela lapha noma mhlawumpe uKhuzani bekumele adedele isibhakela. Uthini umbono wakho? Mhlawumbe yini bekumele exactly yenziwe-ke uKhuzani kulesa simo kathe wabhekana naso? Ngabe mhlawumpe abaculi bakithi baphephe kangakanani esiteji mangabe kwazi ukuthi kube khona umuntu ongena-ke straight stage eze kuyena umuntu efike-ke noma eze kumculi efike-ke embambe noma-ke emjabulele ngaleya ndlela? Kusho ukuthi abaculi bakithi abaphephanga-ke kwey'ngane zabo njengoba-ke kwaba nesimo esithe-ke asicishe-ke sifane nalesi komunye-ke wabaculi. Sihlala lapha kwi-comment section.